Ebuseme wakwaba ediba Attention TV so. Na onimsa Attention TV your Facebook, YouTube. And in tia na waka chobi so no so emfa ni phone na onko YouTube na ti Facebook na on type Attention TV GH okwa obenya Attention TV ewo ehonom. Abusia ene mesanso ene Apostle Eje ana atmosphere meno no ebetwen komo yenim se Ghana memu ha say dey ye kan say a democratic country and ntie kamia koyese obi biara etimi story social media so abepe so dia obi biara etimi story e de ne ha no ebetudwa ema obi so etibi na we mu anananse mu anase bosomi mu yesi bibi eba ya ye lesbianism and gayism ana wona wofa ema ene mema no oye won adwense wo se oba ne bema etimi ware e wo Ghana memu ha say na oba ne oba so etimi eware anything penifo enye wadwen na wonjintum na enche ye bia ane ekohun se wo si signboard e de si enkrambantemu a ema politicians ene press no adwen eba so a aban no mu penifo e kire se sa poster na se banner na wo de abo akramantemu no wonji banano emfa emfiru hefi se Ghana hanu say dey yenye ya adwene se ye begisa lesbianism and gayism mo e dey ato ye be say Apostle Eje say because of say ya classify Ghana as a Christian country enunti ana say asofo adolso e wo Ghana memu ha say enunti ana wo kire mu say lesbianism and gayism no e wonji ntum but ye hwe so a lesbianism and gayism e koso nanso e kamya koye say wodu wonim ana ACC because of say religion ntia ana AC kwan say beje sankrofoi atumo ana ebusia amefa sida enkoma University Foundation say wasoma sena mede jumede ebesomo ne number ani 0548302985 mami twa me ho me ba ye betos abusia me da se onya bre e de twema me twa me ho se mape e de e baaye so na me di kan e kan ne me ne Apostle Eje e wo dem ha se e betwetwe komo ye bisa ye ho se lesbianism and gayism ya se o makosi signboard a wo kire mo kire se e kam ya koye se wo se impedifo ejitum fite nipa bi ne mu eye e wo sumase ene se wo sumase ne ejitum ani na eye pe eye because se ya classify Ghana as a Christian country and as say asofo ana adoso e wo Ghana memu ha say enunti ana e kam yakoye say Ghana man no anas politician ana president no no one person wo beje lesbianism and gayism no acha tumienko na ye ne no enkwotwe papa ma wakaba ye na njide se bibia eyeboko yesu bibia eyeboko cry pa papa e bisao kamya koye se busumi etwemu ekono yete se lesbianism ni gayism bi aba Ghana memu ha se ya anka wo kire se mpenifo enjintum ene ye bisawo ye because se Ghana memu ha se no amaya etwa ye hu na ehia ehu ni se Ghana ye asumdwe man ane yesanso ye Christo man eno nti ana Ghana fo 1% na mpenifo Ghana hanom 1% obeje gayism ene lesbianism ato Nya kusia na mishra insurance ye bompai okay era wase on kwafo nyankopon ano pay wonim na yewo mayo su nshira mayo su atom bi adwene ati asieni na bibia wi pe de na sre no adom ti amen ma me no kre se omo na musumase ana omo ye omo ntwemfama han mo ye de nya me somre kra to nchen ya Ghana amamre so empesa okay we say Ghana your trust be brave. Kwofo e wo mamamre. Achefo mamamre. Asantefo mamamre. Akuapem obia wo na mamre. Obi ni ho na mamre no man kwan e masade we ebem. So na me chene say. Obi ni ho na mamre makwan se ye fasade we emra. Enti eyade a nyamechi wale. Okay, Leviticus chapter 22 verse 18 verse 22. Okay. Or say obi on oba on bada ne bema de bema dan meru ade mechi wade. Alarichi. Okay, sa Leviticus 18 hona so it me sin pise. And 2013 o sin pise wo oba ne ba bedan bema ne bema bedan. Ese say ikunu na ne moja emu onu na tifiso. Ati se nyame no boss so ne asase no. Ochisa. Okay. Efi e pasase ne so a
asase no ese so I say you kasa asase say ya so o kan eya 2 Kings chapter 2 verse 19 I say na komo fo ne koila shanchen I say koino da be fe krono tibie mu ye ba krono emusu enye asase no so odwa bibia enye yi asase na asase no ye mase kwan na ma ya asase no ese okay if you nyame chiwade anna yenye so ya mamre mu no so no yenye tu eni ti no da me ti asem no in fact me ye ma ho wo say omma order say please won ko bu sa de no if because na dia ba oh hu say Ghana memo ha say na koye say ye Bible fi ho a enye obia na ye Kristoni a ye sanso say Ghana is a democratic country obi atimi e kan ne ope obi atimi ye age say etia emra anything about say lesbianism and gayism sanke betima ma ho kwan say democratic world enti eye wu ni pedia nyame atemu no o say ebekọ ne baako enye wona yele ne beko obeja oyele wo na oyele sakobu na temu enti akaka me koye say ade na wo ma kwan no ma adentina fra Leviticus chapter 20 verse 13 nyame ka se ebasa ni pase ni pan yensi na bonku na ni moja ewu ono ka fe tifi se yo Bible say wade nyina ho kwan nani na na fata ye yi Kristo som to nchen Muslims awo ha omo so chi komde kwa de omo chi omo kwa de kwa de anu kwa de sin Christians okay ana omo so fi ha ye na nanom a omo ye abosonsonfo a menka ne sa a omo ye su ye na nanom mamamren omo kwa de omo mpanim kwa de ahwe that is it means so he Ghana we Christosum kramosum a ene ye amamre sene ma me sa we ne kura oman no sene ma me sa ne nyina no echi nti beya den say politicians wana obegia tum say wo say o de obegia tum say itwa say yesade no anya pasa edi sakasaka ebeba o man no emo o man ko anso enya na so bi nyame achi wade nyame na achi wade pasa obi o nim Kristo de onim say nyame achi wade o nim Kristo onim Kristo onim Kristo oni Muhammad oni mamamre obaye ya oni mamamre but on say bosom for there on dey bibia wo ko de mo de mo pe omo nyintum kra sabe so fo omo kwa de omo so nyintum because omo bosom ne so echefi okay eye chi ase eye nyame echi wade ade tira Kristo ayi abuso so fo eke kra obegun so bebia o fi twede ampo Nyankopon ensa mpacha omo nyame di ate se fesa na Kristo so ma Ghana na ma bibremu hanu na ye de amamre na ebibu o man so ka se enti no untumi nka se o de hwo o ka Genesis chapter 19 emra Sodom ne go omo ye bone ma ne du nyame animu no anya me suma se omo nkorom ko se kuro no she bibi so nyame suma so omo ko se kuro no wa ga se lot say munya howo no na me wo mama wo ha ye mfa yo mo senka mo da okay me de ma no be mamu mo ko yo mo de omo pe omo so omo pe me man no omo ne omo ade ada no mo ni se e nyame ankasa na no mo ne no edi apre no bon se edu ba bi no abofo ni twenya a lot ai so omo kasai omo ni ani fry but if I told me aso aya nyame achi wade aya de nyame chi enti nyame ena no mo ye wo sa kro ni so a ema omhaw ni amane se wo hya se se hwe no kwasem se mi ma brante bi ano no so o ye the same thing o pa sorry o me ho na empabo no na nyame eda de no ono de nyame aye no okwa no ha mapie edi be se almost be 2 or 3 months ni one of my guys say be hwe oba no o tumi na tene na so
ya senator ya say are you useless ye yisa bone ne kwa free mu a say nyame chi kwa free mu a enye say uhuna na fe osas uhuna to say ne nipadua no kwa dey asay adenti and as I say ye nyankopon asore dan ye nyankopon asore dan de obese nyame asore dan nyame bese no adenti na pon say empare ne say me de me nipadua na me say nyankopon asore dan no abese almost 3 weeks in na me TV station back so na me no na me kasa fa ho chom say kasa papa say ye achiwade a say ye body krampo okay nyame mem okay na eso so sada na sa politicians nyina no o nyina no de onye Kristo ni o ye muslim no onye muslim o jama mredi wa mamra ni so ni say enye okay muslim krampo de o krampo de o shekro nkra akese na chirese nye Christopher nkwa na ekuti asade enye Christopher nkwa ediga na ye mfenje say Christopher kramofo so chi omo so nyi sade ni nye de ntum omo de omo nkra so ye bi krampa omo pese omo de mra sho omo sakra no abeto sho so abuku eti mama yakosia enye say yesu so sa ensensem ne so ema eye omode debita eye nyame achiwade asase na nyame de amaye yenso asase nyame de amaye sa ye ntranso ni ye ne be se na na be masase na biye ye ye asase na ehibie ana ye be kokotara etwase ye pasase ni ye nsuo ema no me enka was ye kase no me ekasase ana se ke e kase no me eto so a ehu nyame ni nipa ni mu nsukura no ehu ke etwase ye tie ho fisade no ombe yo ai ombe tie no musuma se ayede ba mi de bia de me kan se o yesu ma se ye se de tie bia nyame be ma ha ya beto so yi etu obe ye be wi no mi be ya me kan se mi yesu ohu na bra ba se okay and but also I didn't call you say made me home my bravo my life and then want me fi baby because still Ghana my mo has saying e ka me say on crophobia we yes practice nti say ye hia nipa bi sa be de na ya ma nipa ne hu say ade a we yi enye eye chiwade e de na nipa no kro no onje hwindi but who ni say eye na brabo eye na life atemu o life no bebe no obejira atemu dwane ni do ni pedwaye papa oboni o bebe ma konda o life no o bebe o fa o die pim obi so die ehya sefi no na de aya na ehu ni say obi o ye innocent on bet we discard that mama children ai mama said almost kapa almost I am a commentator almost abone for her Bible say e ma woni nyi de obone for asini ye ne o chabe no okay ebi amikasa braba no enye bibia na yeska ska o ma bibia yeska ska obeya nyame samusha money paid for o bridgeman for being come because o disikani brechi na me hwe video bi am baby send me Tanzania ho baby afede da ba mu ni say ukokromuti ai online kokromuti ni etwa na da kojiska na car ya mauska ni car $20,000 near the car account ukokromuti ni so ana benya car kese ai what is sense of it se menye wiase ni o manyina amehwe me kra fa so be sa kokromuti ana se sade no mo de sade ne kwako unum de o mo de kwako unum de o mo de okra kwako unum so that's it it just say
ye ma ye ni danyame so nyansa fitianse ene nyame suro eti se wo hwase tete wo ma adi nyame suro nyame su atrewom ati ne ma bi ase a ebedu wo tumi confuse no say be ye we na benye sika ai what is it a fire entity du rama manisha dabwa okay de aye bone awo nyame ani aba we futu bi e ka ho maye yana na futu a we wode ma wiase enyina ne se de me kan no nyansa fiti ase ne nyame suro ya manya misro eni enu kan enche ye nanti o nyame anim ye manya me ya brabon emfata braba ebe hye nyame ani nyam enye de hye nyina neska koko ye ntie bo ase ye nanti o nyame anim na eye nyame pese obehraw ama wadi ya obedi enye obia nsuna fashapi okay obedi aye facts no bia no obedi ska because Bible say nyame pedi obi no approve say obedi ya obedi ni nyina nyame na se metwa ye mai ni na nyame so amen aba da se obe dom ye and then now why ti nyama bi ase ebusiafo okay ebusiafo apostle Paul apostle AJ ana meneno atena say twetwe enkomo edifa lesbianism any gays me ba ga na memu ha say wa mayesu ne papa paye wo kiremu a ade no enye wo brabo da bi nyina no ekosia ekowi ase akai se atemu bi ewo ho edema menewo emienu enu nti lesbianism any gayism de enye krakrakra ana sometimes so efisena woni obetete womba enso ede afa na meka wo se university ana so masna mede jumede ebesom attention TV eso eni medase makao